Haya simino walonzolonzo kalana zhalwa bara ngere ndimi kalonzo mwiri udzani goma here kibonzo hega sikiro nikupe uhondo. Pesa kwani ni noni? Mbona pesa kazenzi kamare kukala mfukoni, zinanishononesha sana moyoni. Nihendeze nami hata nizimiliki, kila nikijeza kuikaika kuna mbola mashaka, sevingi zosi zinahumika tandamaka. Nikijeza kumpa mutu anikire na dhulumika, nihendeze nami hata nizimiliki. Najeza kuika chamani mwalimu akichimbira nazo, nikijeza kuika kwenye laini tapeli akizihala nazho, hata kala kuamini meseji nichere nazo, nihendeze nami hata nizimiliki. Were nikivoya sana nirihwangwa zinapatikana kwa mavoyo, ela nikiangwa nikizipata nisikale mchoyo. Choki chache nipatacho kare kisha kinaniluma moyo, nihendeze nami hata nizimiliki. Manamba pesa ni sabuni zinagesa sikahala, ela pesa kaipatikana kala undakala mtu wa kulala, na zihuma na kuzihuma ela mautu kagakala. Nihendeze nami hata nizimiliki.